Julushan Totonok Kehel menutkan tustar Kini suntar ucata Bayu ulan dağı tıllığı dalya bastık Ulakan jangan çempionatı gar ihliyakı tutuluda Wasaydan bu kaniki hıllarga 6-15 kiloga Bihigi bir erener Tuttuk bola yüzünde kini Ösüden niger Bihigi kiniyaka erener bir Kini utarsa cita Iranis Ibrahim Elaki Bıyılgı hılga kiren maran kine götüskega bu 2 kalite Sas Ane manna triunka ötülüğüt Bihigi baştaka Olimpiska çempiyonumuz Arman Dimitriyev atından edederge Narotları 2 ardılığına turnirga gelen bu 6-15 kiloga 100 meşkin olduda Biligin emiye kini bu 100 meşteğin 100 meştini bronze metalik yımların baharat kapsızlığa tutacak. Aksan bilingite bir nulga yok menukkan tutar elaki tuhatıgar. Elaki İran edildirge suyunlardan lit kamandatın çiliyene Elbaq lokantahımna kuruk tehilerge küttüvüt doğas Etergıdlı emiye iki keskile Totonapka trenerler Lekandra Kanirnika Puna Gavril Ignatiev Sekundar yolda Синий трико из Иркюлюш, Республика Тыва, Россия. На ковре С поединок за 3-е место. В весовой категории до 65 килограммов ведут в красном трико Джулусхан Тодонов, Республика Саха-Якутия. Джулусхану 24 года, кандидат мастера спорта. Чемпион Дальневосточного федерального округа 2023 года. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Игнатьев, Данилов. Его соперник в синем трико представитель команды Исламской Республики Иран Абрахим Аллахи. Jati kim bilir 10 очко olar. Alaqı atağından oluyor ete oqtoran. Kibalınla Aksan 3 nulga bolla. Bidiyeme bar, eşidanı bidiyeme bar tustuqqa Karate kecayilla Totonap Anlara teverge bayas kalonap ona tülüş tuttu hajallar. Emiye kayalar kıybuta bronze metallıkta. На ковре в красном трико Булат Баяс Халонов, Бурятия. Тренируется под руководством Базарова и Маскарова. Победитель международных соревнований и всероссийских соревнований. Его соперник в синем трико
Эзир Джулюш, Тыва, мастер спорта, бронзовый призер чемпионата Сибирского федерального округа. Тренеры Моргуйо, Дангар, Эндек. Tüet nugong orada Iranis Aksana. Kapsıhı bir tane 33 günde kaldı. Oh. Emi hanya taharan bir balonla dües nugong valla. Yakka bıraksıkka. Kontrol bolla kategori dulu dostойно kontrol kanada. Kita anak kişiye. Kategori dulu kemerge tusta kiran maran tok bar düşkün yakın. Barın uğran. Beren. 30 sekunda kaldı. 5 nungga. Juluskan kidbet. Kidet. Kulana huwalit. Elakisin bir Armani Dimitriev turnirler kurduk. Anı Дмитрий Петрович Коткин yüz meşte valla. Победу одержал Абрахим Аллахи Иран и становится бронзовым призером соревнований. Is Abraham Alawi, Islamic Republic of Iran.